Ne mrem ovo. Ura sestra, fakat ćemo ovo na... Znači, ne mrem živjeti. Ne mrem, frenda, ne mrem. Ni ovaj Julius mi ne pomaže. Čekaj, jel ti mene jebeš? Čak i ovdje se Mamić spominje na zidu, Di? Ekipa, ja ne mrem nigdje da ne vidim svoje prezime. Mislim, hvala, baš hvala. Koja podrška po zidovima. Dođite. Koja podrška na raznim zidovima i fasadama grada Zagreba. Fakat vam hvala. Evo. Cijenimo. Jest da selektivno čitamo, ali nema veze, spominje se prezime moje, tako da to je to. We're famous. Hvala. Game on! Thank you. Fuck this shit, we're famous. I evo te kad pogledam sve te natpise, zapravo naših 5 minuta je prošlo. Mojih 5 minuta je bilo kad su mi napisali Sanda, znaš li kako trubi paravinja? Ponavljam ovo zato što sam rekla jednu prostu riječ, pa probat ću sad ne reći. Ove naočale mogu biti vaša reklama. Prestani pričat s punim ustima, koji ti je vrag? Ček da probutam. Kaj? Petra. Pa nećeš sada da sjetiš kosu. Da budeš čelava. Da budeš čelava, pa znam kako me ljudi pitaju zakaj imam čelovog lika u igrici. Uglavnom, ovo bi mogla biti vaša reklama, ove naočale. I ovo što jedemo, i ovo što pijemo. Ali neće, jer se nismo ništa dogovorili. Sjedimo ispred vaše potencijalne firme, možemo reći koja je to firma. Sjedimo pored vaših zaposlenika. Evo vidite u mojim naočalama, ali nećemo reći koja je firma jer nismo se ništa dogovorili. Tako da, ako se želite dogovoriti za nekakvu marketinšku suradnju, slobodno nas kontaktirajte na sve naše brojeve. Nemamo brojeve. Ako vam je proizvod sranje, možemo ga samo sprdati. Ako vam je proizvod sranje, onda ćemo ga sprdati jer onak buraz ne bumo rekli joj super, probaj ovaj sok, baš je fin, ak nije fin. Ili ono prašak ti pere super, ono samo ga namočiš i sve ti pere, ne seri. Znači ribala sa školjku kujiš 2,5 sata. Dobro, ali realno... I na kraju sam mogla iskoristiti solnu kiselinu, ono kog ti jedeš. Buraz 2,5 sata, rukavicu. Realno niti jedan prašak ne pere, Iva, buraz, voda pere. Prašak samo baci. Ajmo tu dići lovu jebo, ajmo ih tužiti. Možemo, reklamiramo prirodnu vodu. Ljudi, voda dok još imate, dok je još jeftino, dok se još ne plaća kod nas, punite karnistre. I skupljajte, nikad ne znaš i never know. Može ova plaća boca? Ne dam ti, treba mi za vodu. Ne smije skupljati vodu u plastiku jer ti se onda... Staklene boce, znači ljudi staklene boce. To je čak i dobro da par dana stoji voda u staklenoj boci i da onda pijete jer se onda nekak načarđa, na suncu malo stavite. Ali nemojte hodati pijani među njima. Moglo bi biti sranja. Just saying. Ne čekam, nisam završila vodu priču i nakon par dana vam kao načarđa se sa raznim mineralima, nešto bla, tako da ono, probajte. I drugačijeg je okusa. A i evo, bit ćete ovako mi, totalno lucidne. Lijepe, predivne, gledajte nas kako. Evo upašću u scenu, baš lucid. Znaš ono, prekrasne. Welcome to a new vlog, dobrodošli. Ne znam ili ima neko ljepši. Od ovih mojih naočala teško. Ma da se pokaže, mateme, ja se razgolitila, ti tu briješ. Pa da, ti imaš manje podočnjake, kuć me gleda kaj ja ličim. Nemamo podočnjake, niš, gledao. Čekaj, možda sakriv ovak, sakriću si kosu. Da, kaj briješ? Nisam je stigla oprati jutro. Sad si ko Kim, čovječe. Moraš se još malo tu. Evo. Do you like banana pudding? Banana pudding. Ne znam, jeste gledali taj potpuno suludi klip u kojem frajer iz, kako se zove oni, Antwoord. Frajer priča o svom susretu sa Kanye Westom. Znači, prvo misliš, kad vidiš frajera iz Antwoorda, sve će ti biti jasno, kao misliš si ono, gle, frajer je lud. Na kraju, onak si misliš, jebote, jedino frajer nije lud, ovi svi ostali nisu normalni. Uglavnom, pogledajte si taj klipić na internetu, ako već niste, znači, zove ti se od Antwoord, kako se zove frajer? Aha, Ninja represents banana pudding. Tako da ono, imamo to čak negdje, a ne, nisam to sam izrezala van jer je predugo iz jednog klipa. Ali uglavnom, bacite oko. See ya!